Hello there! I'm back again with another video. This is actually one of the most spontaneous video I have ever filmed. And this is with the highly popular muscle and sports car, the Ford Mustang GT 5.0. So while ga-set up ang uban for the shoot, lahi po na mo ang tumong dire. Nakahawid na gyud kog yawi sa Mustang. Well. Saan man? Anak, pasananin mo yabi, maabli na. Ayaw na, inigunit mo, pasananin mo yabi, ma. Hindi, gunit lang. Ha? Pasananin mo yabi, padol din eh. Padol. Saan man? Maabli ra na, basta mag-iduli mo yabi. Wow! So, first time ko makasakay og Mustang, ladies. Whoa! Kino ka? Sige daw ba? Woohoo! So, unsa ang mga functions ani? So, touchscreen ni siya. Hindi sabihin na ha, loyal na. Kini ang iya. Unsa na? Unsa ko nang sa kasaba? Oh, tanawa ha. Muna yung sports niya, okay na normal. Hindi kaya siya, kini quiet. Muna siya gamang. Motrot, pwede ni mo ma-adjust actually ang tawag sa exhaust mode ang tawag. So Din gusto ka sa- quiet, sports, o gusto ka na yung music, just like... Ang iyang manubela, o ganahan ka na, usual, comfort pa na. Normal, then sports, kung naka-sports mode ka, then din kung gusto ka og imong dagan salbahis na normal man na na may mode pili ka na control sa iyang drive kini sports plus moto yang tuwa. Wow, kanang sports plus, kanang pinakapaspas sa man, saan mo? Moto Sports plus. I get to experience the ride in a Mustang. Sige. pwede ra dito sa kalsada hindi pa na Hello. Seryoso. okay. So pwede na siya yung camera. Kini ang V8 Mustang GT 5.0 V8. Ladies and gentlemen. Mama! Sorry. uwi mo na kung naka-drive kung naka-kuhan ka sports mode ka automatic diritanan mo change apil ang iyahang manubila kaya di man pwede siya mo stop kung naka-sports mode ka. Diyos ko. Kadagan ba ni Ate Manon nga sakyanan? Kikauna-una ako. For a car. Basta gikan dire Cagayan ko din Butuan balik ko Cagayan dito bil ko mga 20. 20,000? 20,000? Kuhan ka man eh 1:4 4 kilometers? oh, yan. Bawal man ito bilan o ka ng bratuhon katong mo above kag 95 high octane. Special yan. Asa dapit kamigin Butuan Cagayan? Diyos ko. Nabungog ko mga higala. Petron. Lahi ning mga high maintenance car.
vlog actually. Thank God. Remember, there's a lot to know about driving a sports car, and that's different from driving a regular vehicle. Nonetheless, put always in your mind to drive safe because the one who gets home safely counts. So that was my quick experience with Mustang GT 5.0 Power! Hope you enjoy watching. Catch more videos on my YouTube channel.